Gua atas waj mu gua ke kondial ini dia tun beach postung lu wadang mondial wala isang gua ke kon ke damanan mu gua ri ye ke Gatdet Peter Gatkuoth King of Music jana icon ke nation so shaban ke interview ke nas excellence round table jana queen take a family so Third and Niam Nuri for Poscador, welcome to Gatdet. Thank you. Ali akta kunal kana pin ko che ta ma che la ka kuidan an bo chlo test ko che na excellent che no go ne bele na jal ka chang wala me ku mo pot ko la ta kel ke ye so chlo de tet an lar kunal test lo ajbo ko che la na part of na excellent wala ka chang me chang test lo ajmo wa ka liya ga malu ko ne la ci tag mu shiral ga kuidan jen ci de men shaling jen Gatdet Peter ram ci kwan ali ak ko dan ci ne malat so Gatdet nu kon ko point jen nyam da ko ne al shor ni ko ni ko me shor ni tin chang man ron man pai shor ni ya an chol ko tak chang bangwan ka pai wal ke 2015 rai win mi chala wasa yan gwa da chol ko nala ten no mo ya chine da be la ta ta ko me shim ke je me mo de ken ni ben e ko ra pos ke me mo ko nyal kan ni shol la ran mi da nyam da siang is qualified in ray wa me mo ken bre ko nyal so chine tan which utong wadang on dia chigna ma update ki siang is tin mo ko nyal kan ni routine e mo chip system mo ya lan me chol ko ta ka 25 years ajanam which is jana ngat bo mi ci ngwana te lalat ke ngwana chakalat dorkel mi ko en ramungat la te ke nyen ngwere te la lede ngwa mo ko be jikulo kamraten apuch chao chala de ka korun to ngwan sianta me ta korun dang wan ro de re kwaro ko ajana karun dial ko kento to kere rewa ajana mo dorkel ke kushiyang te me wala la mata ka kwang wan mo cha qualify tin da mata kwang long la yang me yong kwang yo ba ga na ben yi na la ni ga bare bo do ga club ni ajana mo ta ko gor nyen di ya cha qualify tang mi ajana mo la gor ka nyer long aja almost chen dong de ga gor jo boro at once ajana mo we ni mi cha qualify and bala gaga that time ajana mo da ye ga mu di ajana mo che got kurun na ngara kurun la mala nyenya natin la na da daba and all that ajana mo siang tegan me wal jega na me ci ko bo nago ne ba kamra ro gwa mo jeto dial ron ni chega ban woy loida ka jan chang bangwan ka pai wal ka 2016 I mean ka 2015 ajana mo chwato dial do cholo chu pal na mani jan siang tega de me wal me chol ko da ten so Aguas menit me sa ko pen war ko shi ko ndu chola no jirana bi ko no rede be sha ma jet radio e cha ko ban activate da aguas menit ka edit dien e shi kon men grade the first time ko na we activate the radio ka kor ko me ci kod me cha chol cha ware lo akot te ni de tin won te par ko de wi ka wasa ne to tana ngani ro ko wech no me kan ko no chol kan e morom kon ran ajana la jale ko dub lo ko den la jale ko dub den jal ka me ci kod me choro ban nyoda ne to chu ne ro madala la ne jal ke ramkel dol jale jingna jengnal medan gor ka ngade gor ka wata university
me changa chi ko to nyoda chue wel gor de chue ban pin chue ban toy kurar ajan la reason e boka ja o ba ban ngi ka ta ko o ran mi jin ram pai ku do chol la gor je te ti ba lobji la dor kel me chu jingal waga long a pal o da ran pal ko ram gor ko do ne pullet ki jakel goro ba pal cha la do lam ne pale ka jin bo lam na ko ne keret ko na mo chue nang time like pet dang wan kiet die tele dit mi ko do na kama kan bo kan nga je ne da mo nyude la dre ko do ba cha nga je ne ko choro nyoda kan mi de kan ngai ke kan kor pa ne dial do runa la ne ta pala kala ne ko en keret ko ajana kala chuma kala da jia ko o jia ka gwa no ko cha chu nga je no gwa ko kajan gwa mo chu ko do to ko mi da ra joy kreida la tangwa no ba ka dit ka la ka war mo che ni yo ba ka dit ka la yo mo da ker yo ba parwich mo che wa ker ba parwich ajana mo cha te jo mu che jo gor ko da mo dinda activate reidu bat gor je bi pal kwide ko la yi la do ja bi parujo agwan jenu mo logo bu no mo balat ajana mo amane me chune chwa pala kwide la ne pal ka fasting bune pal bi pam amane me chu konel chwe dit chun ajana adit won je ka changa wal kel ka pairo ke 2016 ajan changa won ga dit mo ga je dit de changun adim la anta ke rik tin wan ji se ban cha kan jen te luang me la ni bom chaitan ajan dir mo me kwan mun ken yam In the first song. yeah that was my first song Was many me to work studio, which when I look come, be more, be record studio, which when I lose more cut to be real. me to work studio it was pai bangwan ke 2016 me work studio la chi ko te mo ka di dang bangwan work studio ko di dang bangwan ba cho ke ne di dang ro tin kro den e di dang bangwan ala di den yam bon cho lo ke ne di mi chi lo ban ke kor kan mala kamra di de chi ko mun ke nyam work studio ke pai bangwan ke 2016 yeah Studio me shwari, studio me she did go to clean on the camera. studio me to ketin kenyam studio gar mu chala zeila la gar mu chala alex ka chala zeila jara me kon di ga to ko pot kenyam it was a boy Michael me nangatin la boy chadi daro cha ko potin me chadi ling la go ga cha boy chu jo ko bi nang ka studio ajana jen studio Okay. So along and important ramu chukuna lu ko activate important long ko da pal da ramen kam mush da pal what can show yeah they are very important ko an muy ko a year muje la redu it mean that we ko ti year kan year ko goro pal o muchiran pal year ko chalade ajana mande lo long wona na a very important wona dara muchi ko do muka muj dara pal ni chiam every day goro dil pal ko fi muchi min ko do kamje ko da muj der ko lat ka do ba ngor ko so important da on the pal yeah da ramen kam muj da di pal yes program right so long life she go take difficulties ke journey she journey so can challenges in the kin in the pace ke journey with it yeah it was not easy ko put allow michi ko michi dor che jaga jo reran la te ka tungwan te ter ka ja ala chani ji sin yam me chwa je ga bech re jal dum kwaro ko ke ke music e ko da jaga ja bala re da eren me larje e maladimo chi dum ko Mudaro mo shedum ko
malade mo chia dun ko which is agenda first challenge ala di ele which is ndi de kereto ichiga ngon ko ajanam red mo red mala mala larke micha jojo ne te micha ko activate re iran aje red ne mala ko na larke ken nam micha wako ne china chuko malade mo chi dun ko tangwan ne dir ro gwe dong ichi dor chi da la ko mene ne dor micha challenge e wo biela la bum aja namo la bum wo dir ngor ko mi continue ko di no mo di ela aja namo namone e challenge mila beje dong la ran chen raje gala beje ke time dan ko gweje an ngai gwa de ngun ko den bat ka ngode lat ke je dong chi dong ko aja namo which is a challenge mo a challenge mo baj anyok take a challenge to one te la ga to ko pujere pala ko te go duppi jel kana te chamal ngaj ne den ko ken example ne te jien radian te chol ko radian che manu ku te yene matkel te yen wa gor gi nyerkel te yen ti dial lerkel medan ba wa nga ga nguri illa ngo chala pay jago ko wan mo ci jien ko system ngaj kana ya donc ci ko system do dien ba wa nga ga ngu chala pay jago nga ngu chala pay lay na anamo be conflict mi kuji be create kam du yene manuko wo bi kula andel da yen kula mar ko menteji dong lokan ke jinon ci gwan taganten she logo already aja namono e challenge mila wor ko bala ja dia yogare tekaran rono e kan challenge ti te chaje ko bay ni ko tukjal ke gwa da dan ka kan challenge ni to shi ko to rom ni ndi ko ko overcome to overcome all this manyam gorje brand bet gorje bibet chen tege dan me yan ro ko je me ko ti overcome ko jelong wo chen challenges ni chen ka loj mi chen kirando la duanda chen a loja la bede ke bede ajanam all I can do kemala lada o la loja guda ko an ko ya jogon kan na la buankien ko ba tok ame banene kan ajanam ko re tekabo mi ci ko do kam do kacha goro ne bi binadu bi kalam ki ala doron ci ko do cholten mi chang chaji chang jagakan gorno bu pal ko ko idien ko bi kan tok mo bi kan ngaj and instead di red lam di la why wo ci bible la red ja to dun mo bi alaro ajena be to tiaga o mi ci rando la mo la red mi da rek non kara da ram mi da ro mo rek ajanam do be ko ka overcome ke je o mi ci mi ci ro ling mi da loy de jaga jek la loje ni wido ko o ba ko jogo na me ko andel cin jen ro ni na jen ka loje ajana mo ajan do be ko ka overcome ke je la ko la chowa tere be do be ci wotu buja ajan do nyok to ko te ke singarati shiro kon de ni won ngore kan ko ne le shot ke ngore kan ko ne mujen tre mun kan ne active so ene to chiki da ke kunna lo te ne chi start ni won chi fe na no re wa yeah shot but ene chi section so mun da kon learn ka ne to mun chi kon da me repeat nyok siang ni shi ko jan ke kunna shi ko pe kamu ada kon encourage nong da kon woni kan dia tuno yang par kunna lo yeah namane something very important when we go back in the years like in 1991 there was not one teacher could control right there aja nama chicken jal du kot cha kot ke dit cha roi kot chalat cha roi gogo chalat bon rei duran kon wari the only things me gor kwar ko da ba tit wo china ba changre dura che wo mede ra ke queen ne te chi ban stuck te kan me ko da radian ban shop amara je ke queen ne ti wo tok bible tanar je go dwar me che pit ila na nglia ko me chi wo gwe ta na dong kiran tong me ran gwa bat che ban gudla dong che ban ma ko kwang dong che ban changre lera ajana
chỉ chiang wa do dien charam mo chaban nang chỉ quer ko te jere te kada ya ram mo chawa ena bala jeg mala disadvantage tin ngwa me long ore ne ramla ran ko mi ci ko do chol ki ko re mo ka much me bana lo ka je dere lok ajana mo I can say do ne me jang na ku na fail that time a chiang re duere ajana ko ye chu chana joge ramla ran kwar kristo e badil changa tan changa kristo which is kristo me we bina dil chang la tu we which is the chiang duere de lok man jang na ku na stop e wo chang na re duere ajana na mona ajana chi kon de repeat kon generation amen da kon challenge se mo da kon cover o da kon goro chiang e changa ye chu karso o da kon chang re chiang e chung ko mo ba ko wona ne china succeed te gane ti succeed ko puch te gane ti succeed re dan kon dor mi chala no chine ti go long chu kut ke je ajana cha kon yal point ga di to go che di ta bo la kon ka ket we have one kon kana man kon to go dan ka cho legends kane to yeah kane to go to ji mu gwa long chi kana lat cha doran cha nyo do ko to gwa cha dor bo cha ja wo ka level enta manta ne de ko ken manta kan ten ajana ko tok bum medan ko gandit la ket kana ga ba ken ka bang tele record me cha ka lat simply cha ka ka bok ki cha ka gor ko pe ni it was very hard medan one me de ka appreciate long ko chi kana mo chi kana ramtin ka can say wo chi kan jal ka duop ko ne le gor ko da wo chi kan jare chiang chung ko ajan ko cha ka bo de yeng gwar ro jan chup kana gwa mo ga ajana man da ko na kan ka man da ko na gor ka kan nei to ti chi jare ko ro ko ka duop bar mo da kon chiang mala chiang ko e chi ka jal ka je ma chup kan gwa da me ban ka jek te ka ngot kan ket ko nel di e man wala da kon ngot ko mu gur ko na da kon chiang re chiang chung nu ko re ko ne re ni ko kana re pala ko da gat kon manitin Canada da kan kon jek bo ngoda pal kon ko ka ket kon ko ti so take care who upcoming singers, young people who compete among their talent can they give chúng tôi đã mới làm again yeah a lot talent can give taga kadak taga da mudi mabaka give. Let me talk about give a little bit. Ajanam. Muraja ka give ka gwa mudung ti. Ala give a door mi chi ko da latre ran ka gwa da ngai ko. Whether shall I do kanan dap ki shall I do ka time ngajan. Mi chi ran ngai. They proof ka Bible. Ka bok Jeremiah. Chi kunal Jeremiah jogan chi kwany. Ka chi mek angodo ni jimor na wajin biago ka dor. Namo much me could have read a country my cananda. Ajanam. It shows me on and give a millet could run a caranada. Ajanam. Kia any time it could not be a read with Jamo. Najako. But I will be cool ban let. It will be cool ban let redo. She and Tammy Babuna. Baban activate Nija. A military no one, Chakuluban Jack active. Get time more. Be cool ban Najun it a mujitarian. Again, mebaka talent, ala talent is something mulla skill. Ala medi practice. De jing yege di learn karam do diam. De jing yege di ngaji wa talent. De namo chwa talent. Ko de tik experience ke je. Whether she gor wala she lad ka practical. Namona a talent. Example ala para ka tom. Sejan. Tom me la para je. Nye kena ga jam do dian e wo banga ne an jakara ci jan ko wo me dan te loyde nok loyde je cha ban ngaj more than dong ram ngi je ba dong cha len de ko pod wa e wo jen tere cherada tak revelation ke me dan wo gwe ya la wa na mona e ngat e talent
can I give take the talent and medir practice but give don't call me to come around ka gwa ngaja okay ka dom ni da kono kula identify your portrays can be 10 cat so till cat get talent 10 cat give dom ni da kono mai ko ngap ti de kero ni kere je kumujin tu ngal kam je chi thala chi we learn it somewhere charity marniga so how can da kon di to da kon can identify with it you know di de me quick mun ko ngal di de me just me kuran kon ne je ke char ke design je so da kon mai de ni shi yeah alawun mishale David ka Bible David kedi la Bible le kuar Israel na so te yemi jeng la ba poine yo mu ci yemi jeng taban bu David ba tom pot ka kedi wa bi yemi jeng ba jeng me la yemi jeng ja jeng a year ko de ta point David anointing it was anointing again la yemi jeng ja jeng to identify these people ala dorm la dunkot la take a year la take a man year ko take a man year ko okay ala ram take a talent a very creative there mu gwa da discover da take a man da not berbo da take any tune da lo not jaga ya da they no very identified ajan but ko tele year no more huh la wa jojo ne tele year la wa te gwan go pekten which is la wa yaw la wa tuk ayan ko joje lat ke je ka chara namadadu chana da ger mular ke talent tele chen wow anu point gwana mala de bo kana ger ko la je ka pera anade ayana ba dun ko mi la yer ko mte de yer te ka ger example la na ne mi ket ke dit la na do yer ngula rol kum mala rol ke charul gane tiondi de wo tiondi de kwa bat ke riet la dit ke mete rien mi chorum ke tegdu bro cho chare de tejan bu ko nal gane pen be yer mo be cho transfer la be dit be jo luk mano blo di be jal ajana dit mi lar ke talent charam da luk ko de ko tele yer ko ajana anointing ajan jak do ke jaba na ger ke jan moy dor man this the again different yeah different and longer economy you can be yeah Karong the giver can I propose and I know to Jiran and the you but anyone confused Narana which can now come with Ramu Picket so that we know again purpose key and carry on and changan gym so chikada me da gamat go today's talk anyone confused yeah I like give can have purpose take that good example Joseph aramala la kaloja me cha nang ke jip cha kwa gan man ko Esther umba dong chen belan je ke liu yo jiram bi dengo bi yo kwen ka Bible ajana cha kwa ke jip cha kwa do ru mu cha le Potiphar me chi Joseph cherek lo je andor Potiphar cha lo nang ka tijin akor me cha Joseph cha nang ka tijin ci ko do kam mu ci lu je lang ala wala mi ci dan le ka banu nga be ban loj be olat ala pele la juk to be lak apel ko it was a gift kaje mu kon ben ka different don't give a kind purpose ala give a do la do ba lebe ke purpose men tan yam ajana ko enjo so me che lak lo ken lak te che lo aken ne chu jo ja ka ja ba ya kwar ka kor me che lak kwar me che lo chu kwar ku jo tram dong bi la de ne jit
purpose Joseph over Israel ba wa kan ka bot run dang baro aja reason e wo ja ke Egypt aja lal purpose ne chejan purpose Joseph it was o banaw kan aja no ka wo bana ko kan be through gift ko jan te mu lu ja lang ne chuela chuelo chula ka kulo chu gibu kulo nan ka purpose which is an purpose aja nan ci ko be yal ka kuidu man te kun pin but give me ajana be kula jal do wodu ka purpose ko an ran ci kula no wi mon a solution ka any problem ta ka dorama ala Joseph was a solution but ka do Israel aja reason e bokko wi mon be Israel ba ban kan ka bod runu ndang baro that was a purpose but ci kula ban jal kare gibada manu me ci purpose ci wa chop ko tere ci wala ka jan bokku ci wa ci jan wanu di ko la baro kan ba dak me lar rogan man janan joto be shakwa chugan man kulu wiya wo dal ke kanon bu joso be rebe ni beto na jo yene chwara dal an non ko da ki jib ko ba yeba lok ko du mukan ko da non da Israel da tel kwa purpose jib I mean purpose Joseph wo ba Israel be ba lok bot run dang bro but it was a gift me ku ile jaga jalle do man wada ka purpose so that's why you know Rita Goshi yet kuna we teach the shop the principle tiken the yen ro Rita tan delicate kuna tan gang mujin kuna wa redo kamot ken ci la ka ko kuna di block yeah I have tag principle to Tiana. At least one ke diok. Yan roda ko da de muje de gang. Go chapia. Aja no. Ala principle niam a principle of communication. Ka personally like Gatdet tag principle of communication. Chen communicate ke anybody. Ala communication is very limit. Limit. Yeah. Limit. That was the principle of them. Ala principle of marauda environment. Ala manaka ten jalka ke. Go and understand one ala much miti guan micha lorten. Chadalat. Malwada one I can say to talk two people to live in one body. Maloda ala muji tereda mi environment mi chagor la raje reide la joga woro wam ajana gor environment misap gor jiran bizil takel kana tinakamel de ajen bimel de bakul pid ajen principle ma rawda chay environment cha jakere ni tinakamel ada ki kenbo lat kenbo yen principle ala principle ma do dien awo chen jeng ngwa ma de nyurte che gwa la muang bang na lat katen gwa chai ni te kon na ni won chare chen ma la nyorte ngwa to ajana ko ken lat tin lat ke tangwan ni mi chu nyur gwa ma lat ke dung ko jorten dong di oriet di mu loko da di la wat tiam pin ngwa mo charo chu jaga jaba banan ke ken environment to ken principle to ken ten kwa mu jite te gara kwa jala gam ya principle do dien ata pala ken kwen rien ni ko personally la ta ke time mi ci ciak de ten ko ci gar ke ten mo time den karwada ajana la ta ke kwai time karwa dong de te duel karwada de bu duel ke de ni duel karwada chang de ciak den de toy karwada according to my principle. According to your principle, yeah. You give more yeah. Dia toy karwada. Jana muji time mo muji chuk. Go talk jira muji kudo kamu goro right karwada. Bila right karwada. Jin bo goro bro evaluate. The right time. Bita evaluation katen chi gwij, katen chi ling, ma ten chi char, man ten chi lat.
one moment la mistake mu chojek tin ku jogo sorry Sorry for that. yeah ajan la ta ke quite time ankara whether a word whether changder any time la no mala jala da you know kan principle dang wan tan yan ron Gom Gatdet long the penguin ko ejram ni she album ni ti shi bro shi kamera ko ni ti shi kato rundi atun mo ni amti ti ken fresco jam the album ko ken kamera yeah take interest to do more than I did ajan am goro ba album to one baga nyoglane ajan mo ko chane no ndor nog did ajan no gods for music ni enta take album marriage ajan mi ci talk already la ci di al ci kan talk what's the name of that album album treasures cha cholo chia jakka kwa wow yeah chia jakka kwa yen album dio dien ka ngor ba wan am ko di album to ken di nyawlene je ko mi se nok already cha ka bani di cheka to be was celebrate ba release ajanamo I'm going to the next ones dong di nyawlene mi ko nok but not take care of that way or she really the show ke last year when we were going to album ni she brought kalon can make one piece of the one it one for charity can be taken in a crown trying to know me that way quite you your opinion vision the challenges can talk to every society you don't learn yeah la gwa me de lartin na mane mu ma kan bo de laron ne tana ga chon ko tangwan ne don quicken ta gwa chlo te ko che te no mende loitin puch an medan me to go ba album ne ambalat ala first album me la me cha cholo gu ko de dorar ala gu ko de dorar it was sponsored by Ramuchwale Chamkot Johnson my brother require ko ajanamo me cha ngajo ne ci kundal cha mo ko mujimo cha yoti chop $1,000 chaga jaka yante ka Australia cha yoti $1,000 me chaga jaga cha jola ne album man CD ni ka bi CD ni bi ka jaga rar ba ko cocktail ajanamo that time kan video malat ajanamo major album me chalat chaw celebrate lo ko Christian Temple ka Gambela ka changa die ka pay baro ka 2018 jene ko celebration mo ko lat ka ja ajanamo me cha tok are celebration mo cha yow cha ka ngun cha sidi ni cha ko itene ci rodien pot bo ci kan yow ci kan ka ngun ka jen ku album na mo kan sidi ni cha nang rar bo ni cha ka ko cha yow ken cha ka ja me chu tok wo cha tok ko video ni ba ka kamera ajana my first video was lat ku kan kai kana jen video ni am kwan release ajana bible lat ka kor ke me cha cd ni cha ko me ko ban ka point ala reason en kwak ke di te ngun ko ke wo te ke di te kong cha tin gwa me de kanalat I can say at did quelque studio take a kin diok ber take a 3,000 akara moraje la Gatdet me taka diti more than 100 songs ajana me kuje time 100 songs ka yoti 3,000 kin de ko diok ber okay kin de ko diok ber mi ta wa charo ko ade jekten tela ko ade jekten ko what a student by talk last week ajana by talk last week aja reason en kwakke di te ngun ko ke je mate community no e chondien bad mande lo wona ne kwakke ko ba te ko ken ba ku balat ke ko mu wa to bang
ma to banga cha bo ko ba lo nyur aja no tentere de kwa me tel do bi barar ga aja reason mo me kwa ka album mo ga ni ga tubde amana wala bo cha ko continue an album cha la do bara ga album rewde la lo do mercy kana ko aja nam ko tele kam nen gap tene kam nen ka perdan jok ka kor ko me cha album la churam do dien mi cha ramadan che yade nyok e goro je bi album do dien bi nyok lenen cha album mo cha la menu cha to for free aja nam atembo I'm going ahead with album me banyo kong So it's a surprise album. yeah banyo kong ne ka ki ko de ba te kong kien ten kanalat ba nyo len ba video tu wan lat ba di wan ba camera that is the reason la ngwa la ko ka je wo ba to ko kien ba ban nyo len ka yo to Ka ngula future ka gospel music. yeah ala future ka gospel music o bi chiang ko de ci bak re no re ala culture ko ba nyaw lu njok ba nyaw lu re do nyok dor channel la ja control the secular music like did and get krar you can dominate my target no the gospel music that door the control da chiang ko de ci bak re no re dar nyaw lu njok Nhóc đi cũng traffic cái question qua cái đó chúng ta lại dân là win và cái kia vì cái là dân luôn không ăn lắm so ai có feel đi đi được cái cái bảo là chỉ là mình cái gì có để feature tech cái gì cái feel mình đi là chắc rồi mình sẽ more for the time. yeah na me tangon ni tammi je grade makara na tit dara na ro je me da ko da lokko ko mi ci wa guji di ne dit tangon la kuma ne de kwar ka kuma tangon ba ram pastor da ban kudu luda da ba raki luda da je bo da gwa da kontur da kono kan kel especially rero luten content jalten ayan muje tuogo no mo there are jaglawo charam di long lawo di peer fraud like di ro kam nel ayan ko mu buji ram di mu kwar kuma ki mu pastor ka bero ba jaga kwi ku di ye gwi dong jini cha mu di mu tel mu cha muje tuogo no re charado already di gwaje na ko ona mo da ya do bliaka my feeling and mije to ono ko la mala to ngam ngam tang ngam jang da do de ka pyon goro de kon turkel ramo kaja aja na mo mije no me to la lar na ko teslo ko ramen jang na ka dit shera na ko aja na mo lan ko de jogo thank you kala liagamo lana goro bu ko de ci me shela kajen position mo ala feeling da raiden ni mi rajo la lo de la ted but as lo de kere la la rajo ko lan ko de la taslo ka ramen ndana chino mo la ba la na kama profession ba jo chi lo de ted ko kajen do mo na la long la lo de la ted ka lan ko na la na la taslo la taslo di la we ko ko na life and she doors at a kitchen to one so Georgia can all those upcoming singers belong to competition to Georgia enough Italian I did compare so the lab commission of competition to gospel music. Yeah, man. Lamande Latin long da look and quick no more talk. Much competition, much a George, Ray Quarko.
nyodo je china jen kaman gorkol ko an gorkol alan cha da ma do kam ta karam do dien ko je dura ma je design jen amana do ba balet ke je an wo ko ngo karam mi singer mi cha tel mo da lela da yara da ajanam ala competition la yarna mu to ko kaje cha yarna mu kuna la compete kaje la yarna point ram ko le to kaje compete kana logande to tin ngwame de red de to bala red luka war ko cha gwa won de competition de latten ajanam an mande lat o mitig mulat karam do dien ko lo de til tet kaje ko dum ko an point bo loga mete din makat ka damar do dien wala nyimam do dien badil ka bala dunda ko ndir mo raja ka krida ka loga ba re tega mo do dien ajana chen bala no na ida gwan o de nong nyin ka ke de leng ni dir ga everywhere ko man tong na o da na gore an kono de shure latten ajana goran bran di jo feel la wala e jiram di ka en ran ci ko da mo ka dunde marong ga ja aja ana mo bi la ko do ngor ko da law bu gwen nam ko nam du jen ko aja de na lo go ne competition re ko jek mi ka yene di cha mo ka muskel je ne den tane ko fuskel la muktab dum kedin charul ko competition aja ko de en ran te ga purpose mi ko da design ka di tan ko da lare ba kam jiram mo ka tin cha ka to par ro be nyam ko dim re pal kan ko re ni ko bidunu ba flop de lu ngana no ne kom ti jere ko jak jana ma de lar ko pide longo wala ko te ke di ti de yang ka ke de ko la ke ni dia ti ko la to ko en bus de ke ne ro ke so ke mi ku ni ma ko pis long ko we ke je ndi point de je pen ba ko ke ni shi mo de mo ra sha ko Canadian shop no so mu di I like to be sure ko ni ma ko pis ko ni shi bro kan bus out ke ya wana me tung ne me dan tung ne ke team ke dung son of revival la first album ke 2018 it was the did bolter me la jalare inok dide mo chne ket kondang dies ne kala ne dan dies me ba char mo winat me be wida medan kone te to go banu mo balat wo chne ngaje mat lat kel wa da na da kalbo ka konbo chine char ke new system meda gospel music da promote ne char chine system mo chine chu gor bune kamra ro ba dit ba ker ne dial kel mi edit mu long ro ka dang ne ba da long ro ka dang ba dil ker ne da the good thing ne wandi adi ram kel adin mi ko da kamram kel ba ku lo ker ne dia ba ku la re ngak ket bad me ngak ket bad me mu long ro ka dang ne ba da ro da ka ne da ro ba wa ngak yen ngak bia ba ma ket ngak yen ngak bia ba ma ket ngak bia gamane ne wo pe gwa yin ngak bia ka gwa wo pe gwa which is indeed adit gwande ket cha ku lo man je wo ba ket ne dia ya mi dit mi ci ben ko den long ka dang no bo bram kel badil ta ka ba ket kelo whether don't they kam no korot kel ke dong de ta ka fix it people to the cross da kana okay along adi ram kel ba ko lo ket ne dia so academy you na no vision share light ni wan ba to stand tin tano ero bit ke na ke breakfast men dog in no da ka mu di la ni ideal tan google ku e pa ku la tan di so ideal tan bi on views mane la long de la ro chi lo de tet ko punal ko
ko cha kwany ri dur ma chỉ lo ya tet bo ke yen family dung ko ke liu as well ne dialan work gwan dial ka Facebook ka YouTube anu gwa da la ne ntano the association mi de lat ko shala de gwa la na ko man kun man ma sin dia ta yen ka jaka ci lo de tet ke ye kunal yen dial pod ajana mo man do dia de lar long de lar ore por ko la gor je push banadi lat ke la chang nan karan e charina la gor je banade ke re charina man dini jan na wona ne mun no ko ma lat ke a chang tam blar ka kwire ba no lo dije la ko da nga je wo ma lat ke mo no ko je ko lo ajana kaman gor ko da long gor ko ni lojran o mo joje man lat ke no grana ko loja la ko da lo de la tede de red choma de top kane dia dan ci ko ne chol kel te la ngane de tiane man la red choma de la ko no wan jeng ne la gor nin ngwedana ajana mo gwa la nguri la ngwet la gor je benin ngwer du ga use ko ngaje mi wi wodon tel mo bolat ko ko de kon chomo ne dara nin ngwer da ga tung nyam ko ko mo ran nin ngwer da ga tung nyam ko ku je mi ke lew ran ci tung nyam ko ke lew o ci bible na jogo bible ngi e char check du ko nin ngwer du jin mat ko mu wi wodon tel mo bolo ngala ne de de chomo de la kon ngani o ne tok dara gwa woda kon ko nyal da kon pal da kon ko nyal da kon lek da kon nin ngwer dan da kon ga tung nyam ajana ko tararo din bu gara din no le doran en ngat kele ci la ro ne ba doro bala dika na me de to kon la chum ka ngani nyet ke ngani wuni o chana chong bum re kwara ko ko bu kon doran bu kon lat koy ko de red mi totte lar ne ten ci pone chol kel ke muktab kedin to red de to bala red chuma wo chata ke tingwan tinyon krodien re kedin mende ku lar da mar ke nyim mara wo jin lep ko nyal mi shirana lep la nongo men chere la kwidu tangwan ne da to da ran do lar ke charwe de bad mi che char ko derun da re jiwa yar won muj mekan kamrano ko la ran we yere da to do da destroy ajana de ji chum jiram lenga mo won ne dir ko dire le amen mi che ko che men gwa men chere la kwidu che activate e takadu ko bene lok ko ndor no den ke je juro mo ke pen be dit gor juro mo ke ene char madabar wiru mo na dum mude lele de kul par ka ngam juno mo cholet lep ko tenre pala ken ko rene ko bu kunal ba ma gwa ga juma be no ke bane ban fit ko ndoro ndo den lo te ke ye kunal ya poda no ga yendial ke jor ko na jesus thank you Mr. Gatdet. Yeah, thank you kunal jangan damorun lep tribunal Canals Excellence Round Table wala taswal mi go along ko shani jaga dama na Gatdet re-interview so wala take another guest next time so try about make sure you know be a ladian latke be a deal will anytime wala take next guest ready to do benti bine gor ka YouTube bine gor ka Telegram so can description dia I'll do the pin just go we need to keep you guys on update getting the action